Yes kabisa twizera ko mumeze neza cyane bakunze wa CBRS Studio Sport nizera ko rwose ibintu ari uburyohe nagereranwa nizera ko mukomeje kugubwa neza mukomeje kuryoherwa na weekend irimo imikino irimo champions zitandukanye La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 nizera ko mwese mwaryohewe cyane kabisa amakipe yanyu mukunda muri yose yarakinnye kandi yakinnye imikino myiza cyane kandi imikino iryoshye cyane kabisa iryoheye ijisho rero ukomeje kurikira CBRS Studio ubutegereje ibiganiro byacu nkubwira ngo merci cyane kabisa nako ngushishikariza kubwira nabandi kuboherereza link cyase gukora share kugira ngo nabo babejye kuri level mwisi ya sport ndabizo gukurikira CBRS Studio Sport uba uri kuri level mu makuru ya sport ayariyo yose rero nawe icyo ngusabye ni kimwe hereza abandi link wi sharing unabashishikariza gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu nibiza cyangwa se nibisohoka mujye muhita mubibona ko kanya kugira ngo birusheho kugenda bigenda neza cyane munyemerera twese cyane rero twigendere mu makuru agiye atandukanye aragenda avugwa na makuru menshi ari kuvugwa iburere mu mashampiyona yagendaga akomeza guhera ku wa gatanu amakipe yarakinaga kabisa ya mu mashampiyona agiye atandukanye La Liga, Santander, Serie A, Bundesliga, Premier League bose barakinaga ariko Premier League baje ku munsi w'ejo guhera muri La Liga, Santander, Espanyol, Barcelona yatsindaga ikipe ya Real Valladolid ibitego 2-1 Girona itsindwa na Sevilla 2-1 ikipe ya Leganes itsinda Atletico Madrid 1-0 Atletico Madrid ishobora kuri kwigana inote ishobora kubi kutubeshya igenda pirate ibintu hariya yaraje ejo bundi itsinda Barcelona ijya ku mwanya wa mbere turavuga ngo ikipe ya Atletico Madrid ishobora kuzatwara igikombe amakipe ameze nabi ariko iragenda itubeshya kabisa yagenda idupirata neza cyane Atletico Madrid yaje kubitsira ikipe ya Leganes 1-0 ikipe ya Real Betis yatsindwaga na Deportivo Alaves 3-1 aho ikipe ya Getafe yaje kubiniga ikipe ya Barcelona 1-1 yayishyuye mu minota ya nyuma pe mu byumve ngo ikipe ya FC Barcelona irirabeshya abantu iragenda igatenguha abantu pe irimwe irazi gashimisha abantu ubundi kazi kababeshya muri champion naho rwose irabeshya abantu cyane pe iranarisha abantu mu bantu kuna kubetinga cyane burya ikipe ya FC Barcelona ntago bakizera imeze nk'ikipe ya Manchester United mwabantu Barca kuki yatakaje ku kize Barca bimeze biti byayo Barcelona rero mukiye muri comment mumbwire ese muri La Liga ko tubona ama equipe yose haragenda akomeye ari haragenda rwose atakara ku gikombe cyane Real Madrid ni ishobora kuzatwara igikombe cyangwa nandi ma equipe muri comment zo kunkiramo turebe twungurana ibitekerezo tumenye ngo iyi kipe ishobora kuba rwose ariyo izatwara igikombe nyamara nubwo iri mu bibi ushobora kumwata Barcelona nubwo iri mu bibi nubwo iri kubigaragaza gutya izatwara igikombe ko amanota izayakuramo kamwata Atletico Madrid ishobora kuzagitwara Real Madrid ku isonga ishobora kuzagitwara byose ubishyire muri comment turaza kuba tubibona tunabisoma dusoma ibitekerezo byanyu uyu munsi Celta Vigo iraza kuba kina na Athletic Club Bilbao na ikipe ya Real Madrid ikina na Las Palmas 15 Celta Vigo na Athletic Club Bilbao saa 9 Osasuna na Rayo Vallecano ni saa 9:30 na ikipe ya Valence na Real Sociedad ni saa 4 iyo mikino yose iraza kuba rwose ihabaye neza cyane twose cyane ka tunyarikira muri Bundesliga naho barakomezaga Eintracht Frankfurt yatsindaga Borussia Dortmund 2-0 Borussia Dortmund ikomeje kugorana Italy Signal Iduna Park muri championnat Bundesliga itsindwa umusubirizo itsindwa cyane kabisa iratsindwa cyane ikipe rero ya Borussia Dortmund yatsindwa na Frankfurt nayo nagari ikipe mbi ni ikipe ikomeye ariko nyine yatsinze ibitego 2 byose kubusa ikipe ya Bayern Munich yatsindaga Wolfsburg bigoranye 3-2 na ikipe ya SC Heidenheim yatsindwaga n'ikipe ya St. Pauli 2-0 Holstein Kiel yatsindwaga n'ikipe ya Hoffenheim 3-1 ikipe ya VfB Stuttgart yatsindaga 4-0 Freiburg na ikipe ya Bayern Leverkusen mwabantu mwe yatsindaga ikipe ya Borussia Mönchengladbach ibitego byose 3-1 Bayern Leverkusen imeze neza Xabi Alonso aracyari ku isonga ese Xabi Alonso arajya gusimbura Carlo Ancelotti ameze neza cyangwa baza ko bigenda bitedere ko biri kuvuga ko ashobora kuba ari we uzamusimbura ikipe ya VF Alaboch umuyanganyaga n'ikipe ya Red Bull Leipzig 3-3 Leipzig komeje kugenda inganya cyane itakaza utunota dukeya rero ishobora kuba nayo iri kugenda iri mu ma equipe rwose agenda adashaka Big Four agenda nyine agenda bigura intege mu gushaka Big Four ya Bundesliga dore ko ari nabyo kintu rwose kabisa Red Bull Leipzig ikora ndetse no kugenda challenging amakipe akomeye yakura amanota ibintu nk'ibyo uyu munsi Union Berlin mu Budage iraza kuri ikipe ya Mainz 0-5 na ikipe ya Werder Bremen iraza kuri ikipe ya Augsburg
muri shampiyona y'Abadage. Niyo mikino rwose aza kuba ihari muri Ligue 1. Montpellier yatsindaga AS Monaco 2-1. AS Monaco yatangiye neza ariko ubu ngubu iragenda rwose yigana inoti tubeshya gaceya. Ikipe ya Lille yatsindaga 2-1 ikipe ya Nice. Lens itsindwa na Paris Saint-Germain 2-1. Iyi ngiyi ntago ari inkuru. Paris Saint-Germain uwari we wese yagutsinda. Ubu ngubu iri kwitegura ikipe ya Manchester City muri UEFA Champions League. Birakomeye cyane. Ikipe ya Rennes yatsindwaga n'ikipe ya Brest 2-0. Lyon inganya na Toulouse 1-0. Saint-Etienne iraza gukina na Nantes. Angers na Auxerre. Reims n'ikipe ya Le Havre. Naho Marseille ishize gukina n'ikipe ya Strasbourg. Baza kuba bakina neza cyane kabisa mu gihugu cy'Ubufaransa. Muri Premier League shampiyona kabisa iryoshye kurusha izindi zose. Newcastle United yatsindwaga n'ikipe ya AS Bournemouth mw'abantu. Ibitego 4-1. Newcastle iri mu equipe twabonye akomeye cyane agenda challenge ama equipe makuru. Nta kipe nkuru ishobora kuzikanga iza yikandagira kwa Newcastle. Ariko ku munsi w'ejo mbabwije ukuri match twabagejejeho hano kuri CBRS Studio Sport, CBRS Studio TV. Ni match ikipe AS Bournemouth yarushaga ikipe ya Newcastle iyirusha cyane kabisa. Uwo bita Justin Kluivert yatsinzemo ibitego 3 bye byiza, hat-trick. AFC Bournemouth rwose icyura amanota imeze neza cyane. Brentford yatsindwa n'ikipe ya Liverpool ibitego 2-0. Liverpool ntago ari inkuru gutsinda Brentford 2-0. Ko Liverpool iri mu equipe akomfirima ko ashobora kuzatwara iki gikombe cya Premier League. Ikipe ya Leicester City yatsindwaga n'ikipe ya Fulham ibitego 2-0. Uwo bita Ruud van Nistelrooy utoza ikipe ya Leicester City akomeje kujya habe ari gutsindwa umusubirizo tsindwa n'ikipe ya Fulham. West Ham United itsindwa n'ikipe ya Crystal Palace mw'abantu. Ngo bita Jean-Philippe Mateta, uyu musore mu Faransa arakomeye pe w'imyaka 27 yatsindaga ibitego 2 rero ikipe ya West Ham United ihuri kwari yabayikubita ibitego 2-0. Ikipe ya Crystal Palace. Arsenal yanganyije ibitego 2-2 n'ikipe ya Aston Villa mw'abantu. Munkira muri comment mumbwira Arsenal yakomeje kutubeshya. Ese Mikel Arteta umaze imyaka 6 mu ikipe ya Arsenal akaba nta kintu kimwe arayimarira, wenda ahora kwisonga nibyo wa kabiri wa kangahe muri Big 4 ibiki ariko nta kintu aramarira ikipe ya Arsenal. Kandi Arsenal ari munsi tujye kubona tukabona eje ma equipe ari gutwara igikombe ariko ugasanga rwose biranze. Niba Arteta adashobora kugura umwataka wa miliyoni 75 nka Alexander Isaac, murabona abafana b'ikipe ya Arsenal, murabona ko ikipe ya Arsenal hari ikintu izakora koko mu kuvuga ngo tumaze imyaka 21 tudatwara igikombe. Bashaka kuzaba nka Liverpool kugitwara maze imyaka 30 kandi mutanga challenge. Ngaye baza kuba Arsenal imeze kuriya yongeye kwisanga mu equipe aza kubuya 8 ya 9 ajya gukina conference, byaba ari ikibazo gikomeye cyane. Rero Arsenal ni mugoroba bayishyuye ibitego 2 rwose mu minota mike cyane. Urabona ko defense yajagajaga gitari irimo William Saliba, ririmo bita Julian Timber. Rero abonaga yuko rwose bajagajagaga baje kuba babishyura rwose uwo bita Oli Telemans ndetse no bita Oli Watkins yaje ko rwose bishyuye ibitego 2 muri bamaze batsinze babitsindiwe na Gabriel Martinez ndetse no bita Kai Havertz. Rero bize kurangira ikipe ya Arsenal mw'abantu mwe itakaje amanota rwose icyura inota rimwe, nyamara yari yamaze gusoza umukino yatsinze 2-0. bize kurangira bagiye bayishyura bize kurangira rwose umukino urangiye bawutakaje neza cyane kabisa. Everton iraza kubikira ikipe ya Tottenham Hotspur uyu munsi. Manchester United match komeye cyane dushobora no kuza kuba twageza hano kuri CBRS Studio TV. Manchester United iraza kwakira ikipe ya Brighton. Murabyibuka ko Brighton yatsinze Man United rwose, yari itsinze igitego 2-1 irayitsindira yinogereza hariya, ariko uyu munsi baza ko bigenda bite Old Trafford dore ko umukino ubanza wabereye kuri stade ya Brighton. Nottingham Forest iraza kubikira ikipe ya Southampton. Nottingham Forest iramutse itsinze yahita ifata Arsenal amanota 88 ifite 41, kandi Southampton ntabwo ari ikipe yo gukanga Nottingham Forest mubyibuke. Ubwo rero mubona ko challenge rwose zikwiye kugenda zikomeza kuba ku ma equipe nka Arsenal rwose rifite uburyo bwo kuba yakomeza ikajya ku hejuru ya Liverpool, biri kwanga cyane. Ipswich Town iraza kwakira ikipe ya Man City. Iyo na nkuru Man City rwose aka gakipe ka Ipswich naho tushobora kuza kubagezaho ka Ipswich kabirya. Muri transfer news, West Ham United na Bournemouth bategereje amakuru meza yava kwa Brighton ku musore witwa Evan Ferguson, umustriker bashaka kumutiza aya ma equipe. Rero bashaka kumutiza aya ma equipe yasamira hejuru yo ntizanyo. Ikipe ya West Ham
ikipe ya Bournemouth basamira hejuru intizanyo ya Brighton uwo bita Evan Ferguson ariko nta option yo kumugura ntayirimo yo. Andi makuru muri transfer ikipe ya Belgique cyangwa se Belgium ikipe y'igihugu y'Ababiligi yatangiye ibiganiro na Julen Lopetegui bashaka ko yababera umutoza umukuru uherutse no kwirukanwa. Julen Lopetegui ayisabona akazi rwose, ashobora kuzatoza ikipe y'igihugu y'Ababiligi, nyamara barambagiza go bita Luis Enrique nako uwo bita Thierry Henry. Luis Enrique n'umutoza ikipe ya Paris Saint-Germain ariko bamaze go bita Thierry Henry, ariko se biganiro niba bitagenze neza ahubwo bashaka rero kuganira no bita Julen Lopetegui barebe ko yazabatoza no mu gikombe cy'isi. Arsenal, Chelsea, Bayern Munich n'andi ma equipe ari tayari gusinyisha aka gasore ka Sporting gakina mu mutima wa defense kitwa Ousmane Diamond. SM ma equipe bizagenda bite nizatanga offer y'amafaranga menshi cyane kugira ngo yegukane umusore witwa uyu defense witwa Ousmane Diamond. Ikipe Arsenal kandi iri ashaka rwose gutanga amafaranga muri Sporting kugira ngo izane Victor Gyökeres. Senari ramushaka, nyamara Manchester United ramushaka, ariko amahirwe menshi ashobora kuba mu kipe ya Manchester United bitewe no Ruben Amorim umutozaga ari hari. Cyose rero birashoboka, amahirwe tuzareba aho yerekeza. Real Betis yatijwe Anthony Mateus dos Santos guturuka muri Man United, ariko nta option yo kumuguririmo. Bamutije kugira ngo abafashe igice cya kabiri cya season, ariko azagaruka muri Manchester United cyangwa Man United imugurishe ahandi. Man City ishaka gutizwa aka gasore ka Juventus kitwa Douglas Luiz, ariko Man City ntago ishaka option yo kumugura. Azaza baterere game yigendere asubire mu ikipe ye ya Juventus amwita Douglas Luiz. Kandi Man City yamaze kuzana abasore babiri bamaze kwisinyira, Omar Marmoush ndetse no bita Casanova bamaze kubasinya ikipe ya Man City. Bashobora no kugaragara ejo ku mukino wa UEFA Champions League. Paris Saint-Germain izabakina ikipe ya Man City hari ya Parc des Princes mu gihugu cy'Ubufaransa. Ubwo rero tuzategereje kureba no basore ese bazadapta gute mu ikipe ya Manchester City. Barcelona mu gihe ibibazo bya financial byabonewe igisubizo irashaka gusinyisha gasore kitwa Benjamin Sesko guturuka muri Red Bull Leipzig. Uyu musore Benjamin Sesko n'ikipe ya Man City iramushaka cyane kabisa kugira ngo abe yajya kuba yabakinira neza cyane. Ni nangara rero nsoreje update n'abateguriye njewe ndizaba David in CBRS Studio TV. CBRS Studio Sport yo nakagaruka kabisa makuru ya sport entertainment cyane. Subscribe, share birakenewe kugira ngo ibiganiro byacu byose bikugeraho 5 kuri 5. Njewe ndizaba David, ciao.